Maya pa oras kabalen. Kaya tabing mabilog ang pwersa ng GNN TV44 pagyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo. Kapamilataning garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. Ore ni po rin balitang may kalap yaning Biyernes, September 26, 2025. Yako po'y Benny Ginto at ini in News Force. Pampanga. Umpisa na ng LGU ng San Fernando ang pamanalakad ng People's Hospital King Civic Center ay ng kumpletong detalye ng Patricia Mamang. Good news para po kareng Fernandino. Formal na neng pesinayan ning lokal kapanibala ning San Fernando king pamanimunan ng Mayor Vilma Caluwag ing groundbreaking ceremony ning San Fernando People's Hospital inyang Huwebes, September 25 king City Civic Center king Barangay San Isidro. Ing proyekto metong yakanong katuparan king pangako dari Mayor Vilma Caluwag, Vice Mayor Aurelio Brenz Gonzales at ing 9th Sangguniang lungsod na itatag ing pekamumunang pampublikong ospital ning syudad bilang pakibat king daragula pa mangailangang medikal dareng Fernandino. Ay, maragulya pong maragul sa upini kareng Fernandino kasi syempre nala po makisiksikan kay JBL, nalamanin na yung serbisyo kay JBL kasi ning kaya ting for operation maninaya larungal do bayo lang ma-accommodate ngayong tendency potang alala masakit na lapanan daman mumunta largo ka ring private hospital lagyang alalang pera kanta mamalimus la so eda na kailangan mamalimus para king pa magpaulo king sarili da kasi ining tatalakad tamong hospital no balance billing libriyangan agyang milyon niya pa'y maging bilda alalang bayaran anya maragul sa opini eda ne isipan king budget da uling libriya. Italaka diyang pasilidad king kabilugang 10,000 square meter aloti kabilang na ing 7,500 square meter abandi na ning syudad at ing 2,500 square meter adonasyon na naman ning pamilyang Kamiling. Anyang abalo kay na tikdo de pining hospital ngayon ni makanyan ko may compel na sabi ko nag-start ko kasi sir, sinopanda ko rin kayong city so ako palagi ako kayong time ko naman ngayon eh, na pwede kong makasahop, sabi ko sumahop ko. Kaya pinanyang abalo ko rin na inilibriya kay ba't sahop niya ka rin Fernandino ko sir, may panganak ko San Fernando, betwa ako kayong ng San Fernando kaya sabi ko, ingabon ngayon eh, kung baga sahop nan kaya kami, mumuna misopan ko. Kaya ka na akong profesyon, kadwa, misopan tamo rin kay future. Ikatamong Fernandino kaya ning lahat ngayon. Kaya kami, buong family, actually, alwa mo ako, mag-decide kami talaga na i-donate ining lahat ngayon para makasahop mo rin. Nung makananong kami, sinopanda kami rin na niyang mag-start kami. Ing hospital, dinisenyo ya bilang level 1 facility na ating paunang 99 bed capacity at ating manimunang serbisyo, kalupaning emergency care, inpatient at outpatient services, delivery at surgical rooms, dental clinic, pharmacy, laboratorio at diagnostic facility. Makasadyaya namang iting isadya para king pa mag-upgrade bilang level 2 hospital king daratang nga panahon. Agpang kang Mayor Caluwag maginyang simboling ospital bilang universal healthcare para king egana-ganan. Nung no ka rin, ipatupad ing no balance billing policy para kareng pasyente. Kapag nasana mo naman niti na bawasan ing marakala pasyente king Jose B. Lingad Memorial General Hospital at aliwa pang pampublikong ospital king lalawigan. Iba't king national government mileleya ing 50 million pesos para king 2025 at 350 million pesos naman para king 2026 king saup ning Department of Budget and Management's Local Government Support Fund. Penimunande dinadating Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. at salukuyang Deputy Majority Leader Micah Gonzales ing panyulong ning pondo para king proyekto. Pinuri na mo namang Caluwag ing technical working group apani mo na ng City Health Office apamuntukan ng Dr. Rowena Salas at kinilala ing generosity ng architect Jizane Kamiling king donasyon na ning loti.
Oras ang mayari, ing San Fernando People's Hospital, asahan niyang maging haligi ning serbisyong pangkabulasan king syudad. Libre, accessible at dekalidad para karing hanggang Fernandino. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. All out neng pepakit Congressman Carmelo Pogi Lasatin Jr. ing kayang salen, ing kayang Facebook page ay ng balita. Binuklat neng Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. ing kayang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ngayong September 26 kapamilataning kayang Facebook account. Ing takbangay ti pakibatya king kulait ng House Speaker Faustino Boji D. III na amuyutan laring hanggang opisyal ning gobyerno lakwas na reng mambabatas na ipaluwal king publiko reng karelang SALN kay batlinutang ing alegasyon ning katiwalian at sabuatan king pilatan da rin pilang kongresista, kontratista at opisyal ning Department of Public Works and Highways o DPWH. Lalam ning batas, obligado lang magsumiti banwa-banwang SALN reng hanggang opisyal at empleyado ning gobyerno bilang sukaran ning transparency at accountability. Makasulat keti ing karelang kabilugang bandi, net worth at interes king negosyo at pinansyal. At tatandaan na niyang September 5, dineklara ng Lazatin na alayang negosyo o pinansyal na interes sa malyaring makaapekto king investigasyon ng Committee on Public Accounts, Committee on Public Works and Highways at Committee on Good Government and Public Accountability. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. May kasundula rin Mayor Kim Pampanga na suspendyan niya ang koleksyon ng septage fee ay ning balita. Mika Sundula reng alkalde king Mabilog Alalawigan na isuspendiya pa mo ang koleksyon ng septage fees kareng hanggang balen. King regular meeting ning Pampanga Mayor's League o PML inyang Webis, September 25, apagdesisyonan na i-hold ya pa mo ing pamagpatupad ning kanya-kanyarang septage ordinances kabang panigaralan ning mas epektibong paralan bang aprotektan lareng water resources at asigurado na mitutokyan niya yung Clean Water Act. Tinagon king pulong reng alkalde, iba't kareng niyayaliwang balen ning Pampanga, kaya na i-Vice Governor Dennis Delta Pineda. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita king pamagbalikling News Force Pampanga.
Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hindi pa rin balitang dapat tamong tutukan. King siyudad ning Mabalacat, libriing panulo para kareng indigent. Akabalen, kapamilataning botika din balen. Ay ning report. Linawin ning Mayor Jel Aquino inyang Miyerkules ing supply ning panulo king Central Pharmacy ning lokal a gobyerno king Severa Barangay Tabon, Mabalacat City. Inga manuang butika mamiyayang libreng panulo kalupaning amoxicillin, metoprolol, atorvastatin, losartan, omeprazole, vitamin B complex at salbutamol nebule. Bang manikwa, kailangan mong ipresenta ing reseta, Certificate of Indigency at valid ID ning residente o kaya ning pasyente. Makabuklat yung Central Pharmacy manibat alas 8 ning abak hanggang alas 5 ning gatpanapon manibat Lunes hanggang Biyernes. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tuto, King Balen, susunod. Bang pasiklangan ng transparency karas king pamangamit king pondo ning bansa. Susubong na ning Senador Ibat King Tarlac king blockchain technology. Pakibaluan tayo iti king report ng Patricia Mamang. Balang sentimo ning kabaning balen dapat balo na ning Pilipino nung nuka rin magagamit. Iti ing bayong panukalang batas ay nampang ng Senator Paulo Benigno Bam Aquino IV bang ilatag king publiko reng balang sentimo ning national budget gamit ing blockchain technology. Lalam ning Senate Bill 1330 o National Budget Blockchain Act, gumamit digital ledger nung nuka rin permanenteng misulat ing gana-ganang transaksyon ng gobyerno. Iba't king pamagsadya o proposal ning pondo ang gaking aktual apa mangastos kaniti. Agpang kang Aquino, iting konkretong pakibat laban king korupsyon at kareng ghost projects abalaw sa luwal lungub king flood control programs ning bansa. Po sa ating hearing at pagkatapos po nito sa budget ay mabawasan ang mga ghost project o mabawasan yung mga flood control na hindi naman kailangan
Ako po sumasang-ayon sa Chairman of Finance na ilagay na lang ito doon po sa ating classrooms na alam nating may makikinabang kaagad. Lalam ning panukala, akit ning publiko nung magkano ing binayad king kontraktor, makanano karakaling semento, baka la ginamit at no ka rin la miraras reng pondo. Gana-gana makalag king blockchain na malyaring baywan o buran. Kano yung binayad dun sa contractor, ginamit yung semento, ginamit yung bakal, magkano, and that will be tracked and that's on the blockchain. And nobody can change that. Ing teknolohiya, ipatupad ning Department of Information and Communications Technology o DICT, king pang makipag-ugnayan king Department of Budget and Management o DBM at Commission on Audit o COA. Kawani king pang magbante laban king katiwaliano anomalya kapag nasaning batas na pasiknangan ing partisipasyon dareng memalen karas king budget process. Kasi yung digitalization, if done correctly, it will lead to better governance. Can we begin with having a budget na less na yung mga racket, less na yung mga project na alanganin, and really focus on things na pupunta sa tao directly? Ustong meging batas, ing Pilipinas, ing pekamumunang bansa, king Asia, gumamit king blockchain para king open budget governance. No one is crazy enough to put their transactions on blockchain where every single step of the way will be logged and transparent to every single citizen. Ing National Budget Blockchain Act, kapag nasana mo ing ilako ing korupsyon, nune gawang moderno, mas makabuklat, mas transparent at mas accountable ing gobyerno karing balang Pilipino. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilo ng 24 oras. Ing babante na bagyong Opong, biglandfall na yung pangadwa king Palanas Masbate at ing sika na 110 km per hour at bugsong hangin mamabot 130 km per hour. Papunta naman king direksyon na west-northwestward ing bilis sa 30 km per hour. Asahan pa mo rin ing mauran na panahon king Luzon at Visayas. Kabalen, maging parti kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kay lugal, malyari mo ikwento ay sumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kay screen. Malyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Umpisan nyo nang mabalot regalo at ibili retiking lalam ng Christmas tree. Kompletuan nyo nala ring regalo para kareng pamilya. Uling 90 days na mo, bayuing Pasko. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karin sa Blang Kapampangan. I'll nyo lang ng Biyernes, Rebecca na ta istorya ketiking probinsya. Yako po'y Benny Ginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susunod. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.